Pabo no bo enyum we no no na ntiase nyejuma but utumo say ye clear okwa asori o kunu o mpra okwa asori o timanso wo court okwa asori o jai ni kunu o jai ni yire ko me ko hwe wedding awari eku wedding Omuchi ware engagement na omoya ne Saturday na omako ya ayefro Sunday Monday Tuesday na wade na egu ko eme haya Accra register general ko hya asorofo Christopher awade egu time Christos no mo di abreye no time a boom tete yes ayesi na nanom som bosom na bosomfo na yire agya no oh yes oh masa ane intensi bosomfo okonfunyi no na yire agya no what did that intensi nemo asofu agya wo yire no wo Ghana ha Masa, na okache me no. Owusu bempa onware miensa nyaa o record once no eye mako 3 onware won nyaa o. Unti Nation prophet. Prophet 1. Christo ni pa. Christo for asofo. Siapa ono no hu next president. Okoware oba o musa oba no obeja no. Dana Christo soma ya masa buga music ni yanko Dana Christo soma ana kinata ekan no kinata osako I
open all the Bible bed. Go for say, color so they snap in the bed. Ti just now do chapter one kwedo. Come on, share. And I saw that Bible bed. Ti na me sama ba, na yesu miya. Ti se unia, ne buta waso. Na me sama ba, na yesu miya. Ma do hukwa for the bali bali. Ti na me sama ba, na yesu miya. Let you go to the plastic. Na me sama ba, na yesu miya. Just uma miya yesu like it. Mr. Jimmy Kadanya mi baba fisika. Sawa mpansi na bada. Kashana every week ipa. Kasi no kwalo to wasu wasa finjumu wanka. Sita semini picha pwiye ya finjumu wanka. Na wewe na netesa fat. Ena wasana instead of that. Somebody will walk through the fire. Dance with the message. I be the Buddha, they be sour, so why me can't get as a man for Willie? See, I'm a summer band, I tell you me. I would have from where to my friend Jenny. I'm a summer band, I tell you me. I don't never know where to go. I'm so pretty, you are. I didn't give what I want. I don't want to travel to the other one. Cabo so pretty, you are. So yeah, man, can you wish someone to be daddy? I'm coffee, the other one. No share. If you Christian, if you Muslim, if you careful, if you soft, if you comfort. I say, I'm a chef, that's all your bad man. The meeting lecture, I don't know that's on our past man. Nobody will share that. Yammy, you have to tell you to fast, let's say we saw them Snapchat boss. That's the first now I change. On the moment, I'm on the jet, now I didn't know what trick. I can't Christian. I fight 4 times devil. Kane mesoniama ene gospel nyina da na ekutia ope ekutia pa adapetwa akane na mesoniama eniama kuta usoniama kuta ntia fa no ho bai akane mesoniama eniama kuta usoniama kuta ebe na unso eniama kuntan Christian love na oto akane mesoniama kuntan so say onene kun pastor love omukun mesa bonsu reverend owusu bonsu wie yepe ana omuja ya wade wante obaso niama ampa mo bidishie ukunu pastor love tai nechi amomokun na reverend bonsu uso to Kristo nyum na Kristo atra wama ya bodu yeku mo Kristo fo mo yeba this year 2020 we eye boot so owusu bempa na kan kremo antu a efiero abetu afiwe mo di Kristo sun ama wiase we aye tantantan mo kikere manim kire nyamesom mo kwa asore kwesi adana na Bible said the motum no kwa asore nanso adwen bone nko a oni obi ye adwuma owia ne te se yi no oni obi ye adwuma ontua ne ka oni obi ye adwuma esie nko a ekisofo eka president kwa asore ministers nyina kwa asore amu diga na sika basa yenhwe de nkan aye da kuma we me jina sabri me jina obi dem aha na obi da obi dem na me jina no nti opa mama apontem da kuma
Yenua man the free a slim at the dabontain. The dabontain is a sabi previous and Kokon and Ponchikra or dying or Mudem. Nipa de Seni. Aden Ghana and Penin for a sorry from A to Z. Sorry. Nanso. Also basic cathedral, ya count, ya uncount, ya pew, ya impew. Cathedral no also obesity the obesity. I saw the year for Nipa 5,000. Cathedral na yeba Kufuadu so obesino. A funny pa 5,000 pay. I saw the see your friend say Banyard no. A funny pa more than 5,000. Yes. Jowulu, a mess your friend say Bishop Janasare, a CB, Ewo Jowulu, a funny pa 15,000. I saw that back up. A funny pa 15,000. I saw that a funny pa 5,000. Yeah, the other. School kola enya school da ent na munhia de ana ye run a shift en kwala no e bi ko 3 months no ma be tire fie 3 months e bi ko 1 month no ma be tire fie 3 months afi we ye be hu ma ya en kwala no nyenyim o be nyenyim en kwala no so aba no mo ko asori edwaman fidei edwaman uko social media na o hwe en mabawa en mrantie a school for your so munkosua de ne enkwasiade o mu ye wo suku a masa o rebe ho ye mana me edise me mana o mu anyinyi awie nanka nyankopon sa boa me ama ma wo a me fa me banko school na 4 years akwala ye nko kire ne se de ye hye condom 4 years akwala ye nko kire ne se de be ma ne be ma ware me yeda anka beka me saba ba wo pension babies na mo je se me de won be ko school a na ni obesi me fie se me mfa me ba no ko school no so tro bi a me bo no age se otina atase yen ko school nko ye de papa buga music ni yengo buga music ni ma ha omo de Kristo suma be se ya o man no ko je nti se
small say yeah ɔse saa na tie de na ehunu kwasi kokɔ ekwan a ɔde yɛ man bɛ fa so de a ɛne school no yɛ nkobio asɔre nso so yɛ nkobio ɔmo coat na ɔmo de brɛ yɛ na ehuhuro brem na ɔkɔ abrane hyɛ coat na ma ewie mu no akwasi buro ni kromu awowo ho nti na ɔhyɛ coat no ɛnɛ yɛ nuanom akrachefoɔ bi ne asɔfo ewia kete na ɔhyɛ coat abotai ɛde nam ewiem ɔhyew a nte sɛ eti kwadwontwe sɛ coat no yɛ nhyɛ bi mu eti na me fra me ntoma no me mpɛ me ho asɛm me fra ntoma kora mpo ewuhuro de ɛde me no na ka ntoma kɔ akɔhyɛ coat dabi yɛ nuanom nkramofoɔ sɛ ɔmo nhyɛ coat na nsan na tijanefoɔ no ne emrantie ne bi ɛhyehyɛ coat ɛkɔmox coat yɛn hyɛ nkɔmox yɛn hyɛ coat nkɔmasarachi ɛyɛ haram na nsan na bukulong adesua nti ɛkɔhyɛ coat akɔ mox siakai yɛ kwesi papa buka music ma ho nya ha na yɛn hyɛ ase masa yeah baba can yeah yes sir yeah I'm
esichiri ene yesi drink bi aba your friend Rush 5 star esichiri insu a yede esichiri awo no ne yede kala awo no na o se eno na ma wa energy ene busu yare nko na wo to ma ho no me na okoji aman esichiri kura me ni yogurt mo se me wo 57 years ahode am me wo no emrante bebre gina ha omu ni bi me wo 57 asarende asami di enyumrei enya asem ketua jogging na me ye no exercise na me ye no hwe o ma me abaya manyem ne sisi a na me do dem na obehu se sana adwon na ni abogese no kwa osarende ene emrante bebre omuni oba akodan mu agese omko high lawyer alomo me prekese din apetition ena nanse China phone ro ya abebe agese okonombi no a charge yare nko na moto mam ena na dudidie nanse eduane abia aba yese prekonam esisi joint sabre afro no obi kwa akọwi preko kwi jazz hwe me kan yo pe wadane no okoje ne di ani obi preko obi ya de obi ya mo asa bo aso ta achiri ekuso no okoda na okoda oh na wonu say enam e de some hours eduane wudi a e de brebi e na digest wo yem na okoda ye no eduane ne be de na digest eti yare nko na otoma ho ye pamacho bebre sanko fatete no kura busua ya bei ye no ba be kan sem bi pe papa kobra eye ye yimpai na ya shase why ye nananu mo a ye so manko school kura no mo nim se anajo ye ntonwo anajo ene ope enwo ato anajo a obetem ya koto enti no mo ntonwo anajo jebdie no mo nton jebdie anajo ye nananu enim se anajo ye nwo fufuo enti no mo se anajo ye nwo fufuo beti afa na okwa fufuo joba na ye anadi afeni wo kwa kodi fufuo banche ne body e de 4 hours and digest and ebe yam wo yem na wo kwa kodi fufuo ba this time kobra abase I'm your time 7:5 eti fufuo ne be digest 11 fufuo udi fufuo ba this time ebe at the 4 hours into 11 o'clock 11 something ansa na fufuo na digest wie ansa na wada and digest wie na oda pepepa yare etie nananu omunim se anajo ye nwo fufuo no ma hyemra wo kronum unim na wo fufuo anajo ye ba ba chew e de wakwa anhimfie eye se kekeo na mo ye bo ho ban ye pese wonyi che papa yanko ye keche ni mo ye ko jira ba bi ni ye ko mudi ye nya se de la se ya samu nya de boni kana mama ye bu ye ne ye pe pansane centrale se gana mana empese mole ofi babone ne ko jane boni masi ko ne se gana ma se uti bilie oba fo me wo fa fo die o mama de mo di ma yi mun ko me de mo se nga ba asasi ni e ya wole de maye ko jana na mi shi kunya de to ba maye to mi en ko aye je ye ene wo so se ye fi bi ye ba to aso mo ma se kata se o me yi mu di ema ene e bi sa de wa ya mo ma gana wo be ka so ya fo da fo ma mi sa na se fo e di fo eva fo ma mi sa pita fo e kwa fo ila fo ma mi sa baba fo oja fo isha fo ma mi sa suku fo ra fo na rap so fo me se mi swe o ma fo ina mo nye ba ko se ye te fa ba ye wo se yi ba ko ni ka bo mo embu ko ba sa te koto ma bo ba ise moto ya fa ko te loto na yi mo mo fra ni si mo nya to bo se ne ho pasi oguni ni di na mo koto na bo chese di weja ne wonani nko na so ware wasa fe so eti mo nya prebre na ye mi no dia se ka bo
English, they want people to go to the singing. Dr. Bami Kuma, with the windows and the Soma. Make a man with the two to say, with my home and Bapoma. Where the artists are very much, when you're fit is a runner. But I'm not that room, my mama, Ghana, and Yafa, Moody. Yes, I'm saying, you know, what's more, you're asking now. Make it, baby, name, home, so. Make it, she remember, home, so. Make it, Santima, home, so. Make it, Santima, home, so. Make it, home, so. Make it, home, so. Answer, Wafim, Achim, Puno, Takumba, cry. Ghana, I say, give me good stuff, because I can go to the planning for a rabbit, yes, sir. And I know Penny from the Mokato, what you gonna make my answer, yeah, concern. After Moni Ghana, Bush, maybe around some of us, and more emergency. You know, check it up, I just say, more dosa. If I put your can and come again, and you pick us here, the money triso. Oh my Ghana, Paso, I'm a penny Paso, or craft for me Paso. I'm a Paso, young crop. This is Canadian for Kwame and Sam. Osmoni, as I say, and Sam. And I know what's a man for and Sam. Iggy Kwame, come up by here. Canadian for Kwame and Sam. Osmoni, as I say, and Sam. And I know what's a man for and Sam. Iggy Kwame, come up by here. Yada Canadian for Kwame. Oboro bad, Yadanas. Nso komede me pa nenso esese mede nsuo egu fom ema nananom ansa na menum nsuo a manom nsuo na enuanom Ghana ejata fa opoma etisi nchroye na ewosro no so mame pacho de eno ye brofo but sankofa tete no kware ebusia sankofa tete no kware abusia ye frame nana okoje aman yaw nunsin tumedi ye ba bedi na nanyumre ewo Dakuma station ha Dakuma kurei nia ema ye to na Dakun bacho oye nipa edi ene ye de to bro no wi anne openye Dakun ene di kan betena ha first anne abakwasem no dia odi chichire bro no wi aha eyeso no krem enti se ene wabetena bro no yiso na wo de wo se adwenbone wo otrim wo de enkrofo yere no na abefa wo de kro no na abebo wo de insisie na abesisi amanfo na wo de ekum na abekum wo bekum krofo wo beyi nyinsan atu egu a wo bewu akoto opanyi Dakun ayampa ayede ne din eto bro no wi ane abakwasem kakra na pamecho enti ebegina ha no mo a yes na esayense ye kaye nanano ayampa na yenye bibiara nkwati Bible no da bia na mo yenye Bible ni biom no kre nanso ye kenkan ede ye eginesedie ede madwumadi ayedi efuse Bible we no ebetu nipa no kre ansa na Bible ma ye no na ye nananom nim se nipa kum enye no kre eniewu no munim ayampa eti na abofra nyem a onyinyi sentum ane ene ekristofo ma awrade ne baba eko school nti ne baba ne konyem ye no waso ne baba ne nsa ede na kopasa sofo enchan or this ni free software nchen and or dey call hospital or benfo or dey call doctor Chireho or dey call doctor Obimpe ho ane and o makotu nyinsa egu ama abaya no a Christopher shekai aburo ni beji efi bi wo honu ma ye nyinsa ntungu wo ane oyin sentugu bewu moja betuwa ma wewu enokre ene ewehe
so be wu apepa o ana mudi bone saa no ana mo ye wudi fo saa no beniata me den so we e be yi mpai na kwabra kan ma me 1 Samuel 7 verses 5 no me pa jo wi a 2 Samuel 23 verse number 15 hwe na okoji aman before na me so metesewo na esese me nya abotre na me kyerɛkyerɛ na me bie nipa adwene mu na me ma nipa hunu ne eko yes ejata ebeje mic ya na ono so bie nipa adwene mu ewo ebibiduro hu oh yes ene ne eko ane eti ye wa abotre pa enti me pa cho bebri bibi kyire wa adwen a enyina kyire ho enye pa e ma me nkɔ ansa na wadwa wanum se wa ben pasa Bible no o kenkan na kwa but ye bia na wonte ase yen ya kenkan awie ene ye hu mistakes bi wom ene ye hu se kwasi bro ni wa bedaada ane eti me pa cho we ko tu afi wo Bible num a wo gidi no a wo se apam dada atwam na mu ko gye ntutu so dudu dia o ko tu apam dada o pe dia waya de pa o wi ase ohini a waya de a o ko tu ohini Solomon o po ohini a watimi abedi ade wo Israel na watimi abobra pa o ko tu David o pe obia oye ni patrene a watimi abedi Nyankopɔn nkrofo anima o ko tu Moses nsom nyina ya apam dada nkrofo Amos 3:7 ana kunchacha ko tu ye no ukotu Nyankopɔn nya ni bribi gise wayi na di a kyerɛ ne nko adiifo ansa no wakokotu apam dada eno de ope anko amawa a o se o e wa apam dada na apam dada de etwam yo baba yemra ne se 1 Samuel chapter 7 verses 5 was na Samuel can say we share Israel emra mispa mun share Israel for emra mispa was na me Awurade empire said na okoji amansa kofo tete no kura busua was na me Awurade empire me mamo ya be hia wa hanom a ya bo ni kakra no ye ba be yi Awurade empire amam was na be hia o mispa ebra o mu hia wo na was anso my station ha no na was anso hwegu Awurade anim me pa cho o sensuo ehwegu Awurade anim no ohwegu wan anim Awurade anim me pa cho ohwegu Awurade anim mpacho ensu a ye de gu fom no mpacho ye de gu fom ema Awurade ensu ye kita me no na Nyankopɔn ene boy asase we Nyankopɔn edia ane mpacho iti se ye de ensu egu so a ye de ensu yi mpa ye wo so a mpacho boni bi enim da bia na o gina wa se o we de ya abosonson ya abosonson na wonim bosom na wonim adekodi ya fro ne bosom wonim ye ka obosom a wonim adekodi ya fro ne obosom da bi ye nuanum nkramofuo papa cho omo ko meka papa omo ko ye den o bisa nkramofuo wa hapa da kuma ha nkramofuo wa hapa ane papa cho bebre ye nuanum nkramofuo e ko meka papa cho omo ko ye den ebuo bi e da ka ba num no e na omo ko twa ho nhia emprenso papa cho mi ntro se me bua ebuo ena ye nuanum nkramofuo eno no o ka obeka no obuoson ane obuoson no ena ene kasahare nti aye obuoson na obuoson no mpacho atemfo asantefo ye friends say akanfo efre ebo fantefo eka obo omuka obo
hwemu pa yenuanum nkramofuo ekomeka omo kwa akosom eboo ye na Abraham eboo no ode to kaaba no mu no saa ode si aforibuchia babia ye na Abraham di kan di eboo esi aforibuchia no eno no mukotwa ho hia emprema akomakon so omo wi a ensuo bi wo ho ye fra ne zanzam omo sebia no mo de aba ode bagana ha bibi ode be ye bia ye obeba so na wa ye yie masa wadi ye wo ne ho yese da bi ensuo Ghana ha ensuo de mame wata ntimu a na bosum ntimu a na ahomone ewom ahomone nimu a na danchem edem ani tina sese basa adwene mre eni ntia okay about second Samuel 23 no verses number 15 was na David ko edoye was na okay say why na on better masubura ewo kurupunu nso ne bianom was na no melma basa no 85 50 was na ban ne akosa better masubura akosa nsuo ne bra David akosa better masubura ewo kurupunu nso ne bra David na so ampesa onom manum nsuo was na imom ohwiegu edema awurade ohwiegu ma wana awurade mepacho ye hwe nsuo gu ma wana awurade etina ye nananom efre kedi ampo kwa me oboro ade eno asase ya efua insuo hia Isaiah 1:2 no ko Isaiah chapter 1 verse 2 no was also the muntie ko na asase ya aso mepacho echomo frasro kedi ampo kwa me insuo asase ya insuo eno abra epokasie insuo densu insuo ankobra insuo nsakina insuo kole insuo ubi insuo subi insuo insukwa insuo mo insuo bosontwe insuo bosompem insuo subi insuo tano insuo safu tano insuo frau insuo bui insuo ya frafra mu nyina ankobra onso bagie ya boba akodi ya bomu nyina mudi o bagie nsuo no yes o magina ye chiechi gina pa ye bisa ya se ayen kase ye wo ya ma menu fie ye papa no mu fie nsamanfo mu magie obi wu a ya mani sika so onfa nkoto ebiane na mo ya mani sika so onfa nkoto nsuo e wa asamado eno eti ye nananom nsamanfo ye papa no mu fie ye ma menu fie nsamanfo mu magie ya mama no fie ya papa no fie nkonwa amoso maje ne take baje cooperative baje ye nana kansoa da ko a wo kekere oman crowway nso baje bo mari baje culture baje lucky dube nso baje marcus gabe baje ila salasi baje Nelson Mandela onso baje Dr. Kwame Nkrumah baje ya Santua baje Siribo Akobia onso baje Kopo Atipo baje Kopo Date baje ni takitewia onso baje ahemfu abrempo amabasa aseso hako munyina mo maji nsuo no ye bisa ya se ayen kase ye ho station da kuma station empanyemfo emrante ne mabawa onyina enda ye gina wanemu ema nsuo obi biara nkwaso ya mangana nkwaso emrante ne mabawa nkwaso apemfo ne mofra nkwaso empanyemfo ne emrante nyina nkwaso the frefre mo sade nyankoto frefre nsuo anopetututu nsuo num na mo nyina ye chiechi gina pa cha omanye abrawo fe piao we aye no ifri ase se otu eni hwe hanom a we enye portrait akokọ nkosu dabi we enye portrait akokọ nkosua we eye ebibifuo nkosua ane we enye kodiewu nkosua dabi a ye be yire asofo an obi biara oba be sori 2020 se yentu aba ma no no na adwene se okwa wia Ghana sika ye be yire wo ye be bom dua etina hu nkosua
Ebe bomb ya. Ebe mo bebre. We na won ti ase a. Yes. Na wa beji mic. Ane. Na we bisa. Sa. Na ya kirechire wu. Nokre. Ye na no nkramofuo. E wa amamre bi a ye omoye. Sa. Ukomala mbe nchen a. Ochro slate so. Na dia nsuo ahohoro. Ane. Na dia mawa anu. Sa. Pacho e wo Bible mu. E nokre. E wo Quran mu. Ane. Quran kra bi so wa ha. Aha. Bibia bi wa ha. Kobra. Pacho bebre. You do in Sanso. Psalm 75. Verse number 18. Was na kru abu awade insem. Na emubo bensa ani afiri awro. Na emfransa yemuma. Was na ohwie bi. Ampara. Ase aporimpo. Asase abonfo nyina ebe fenom. Oti. Nyankopon kita kruwa wo ne nsem. Ena ensa ye den. Ewom. Ena ohwie. Ena me pacho Kobra fa English Bible na kan mame. Eja mo pacho fa kokko we ma. Brofo ne kan depa. Listen and listen good. Ansa na kwesi kokko beba ye man mu. Edi Christianity abre yen no. Na ye nananom egu nsa. Omo de nsuo gu fom. Insuo we ya me de gu fom no. Pacho. Kai ye roro grasses. Ofa ekiro na ofa bibi wo mu na me hwehwe na me hu a me de manananom me se nsuo na me de manananom a me wie Huma police fo no no. Pacho. Hum na nkasa ba ba hwehwe. Ane. Bia wo se bia no. Wa ba ba yero. Police station asemu nim enko court. Say, oh, na okoji aman we kum nipa. Ebi. We a silent person. Kofi ko. Ane. Gentle. Oba kofe fe. No police station, no court. If I'm bebre. Papa, I say. Psalm 75, verses number 18. Go. Also, for in the hand of the Lord there is the cup, and the wine is red. It is full of mixture, and he pour out. When I'm a panel, and he is pour out. Psalm 75, verse 18. No. It pour out. Listen and listen. What's Coco? Or yellow pray we are man and son. Or ye train we or man and son. Pacho, be a quasibro neighbor ye a one the crobiano or man and son. True Adisia, ye who say quasibro ni be anywhere or we are all man and son. Sir, a grease of was a omuchin son. Quasibro ni niate papa. Mortono any champagne na a ya mu pompe wa aso dem no ene eyeden. Your friend say, Ayansa champagne na ansa na mo benum champagne no mo ya yefro na ewie mo ya engagement na ewie na mo woso no na atutuo po na bie gu fom na mani aje monim se magu nsa no na nsa no mo engu ne yie nti awade na enyina ane Kobra yanko ni se Numbers 28 verses number 7 no say was na hwiesa me control fi wo Bible no mo ane hwiesa was na hwiesa susu abu pan na mu ba nka dwama ba ko no dwan ba ko konkon bia ho na hwiensa me ba cho o se fa konkon bia ho na hwiensa Kobra kan you o se was na hwiesa susu abu pan na mu ba ko nka dwama ba ko no konkon bia ho na hwiensa konkon bia ho na yenye den hwiensa awo hwie ne ma awurade hwiensa ma wana awurade na ye ma wonsa Kobra eno so dwen won say ye kire da bi na san yankopon
ɔwɔ ɔsan wɔ asase so Ani. eti twɛdi apɔkwa me nsa asase yaa efua nsa Je. efie peye ɛbɛsen kɔ atɔyɛ efie tifi ɛbɛsen kɔ anafoɔ nsa Je. ehum ne ɛham nsa Je. ahom aduasa mmiɛnsa ahom aduɔsɔnsɔn ahom mpempempempem monye nsa Je. Gonja kotoko, inzima kotoko, asante kotoko, safo kantanka kotoko, insa o. Je. Ya frafra musadi yankoto frafra insua no petututu. Eno abna epokasiye insa. Je. Safo tando insa. Je. Bremu insa. Je. Insakena insa. Je. Kole insa. Je. Ubi insa. Je. Insukwa insa. Je. Mo insa. Je. Frau insa. Je. Bui insa. Je. Bosontwe insa. Je. Bosompim onso beje. Je. Kukula onso beje. Je. Onson beje. Je. Osoro onso beje. Je. Mipa mcho ya boba akudi a ya bomu nyina mudi. Ani. Ntumonye nsa no. Je. Ya maame no fie ya papa no fie nsa manfo mo so mudi eni. Je. Mama ya maame no fie ya papa no fie nkonwa mo so mo maje. Je. Ne take tawia beje. Je. Popo atipo onso beje. Je. Popo date onso beje. Je. Ne take tawia onso beje. Je. Konfa no tie onso beje. Je. Ya santoa beje. Je. Siribu akobia beje. Je. Osaje fo Dr. Kwame Nkrumah onso beje. Je. To apem eno no wona ode ahobaako ebiebie nyuma ahanu ene ekire onyuma obiebie nyina na egu nwure mu. Ani. Dr. Kwame Nkrumah onso beje. Je. Tete kwase wona ode koko ba oman mu. Ani. Ene enipa bi asore ena omu di koko sika ne basa koko akwan nyina enye. Tete kwase onso beje. Je. Ya fraframu Nelson Mandela beje. Gaddafi onso beje. Marcus Garvey beje. Bob Marley uda wode unyum tuo ema ebibi mai enya na eye onso beje. Culture onso beje. Lucky Dube onso beje. Kwasi koko ma yekum na anu ya e South Africa ya pacho onso beje. Ensamanfo atete na brempon enanum ne ejanom amu pieye e wo asase we so ane Nana Drobo odikan beje. Nana Drobo otosumienu onso beje. Drobo otosumiensa onso beje. Osofo comfort damoa onso beje. Abrempon mo asore. Mo bomo den sanka mo mabibi man enyane afi won nem. Kwasikoko amafofia antomanta kunkun mu. Ani. Monye. Na mo gina mo nana. Okuji aman yawo echi. Ejata echi, kwabra echi. Tinkurayechi. Sanko fatiti no kurabusu echi. Omo mo hweye wo entinta kase no so echichi ne embeche. Emrantie ne mabawa. Enanum ne ejanum. Apemfo ne mofra. Obi biara enkwaso o. Ye bisa yase ayenkase ye wo ho. Ewie wuo yempe. Nokre atofu wuo yempe. Dabi akwanhye wuo yempe. Yare da ho wuo yempe. Dabi ane emotafo wuo yempe. Ane yenyi nu yempe nyimfia so aye be wudie. Mumpe nguma ye. Na ye bisa yase a yankase ye wo. Nokre sana mo beto mo nsafre ye no. Na ye fujum. Na yaka ayehu awonto atoaso. Ampa mie baako mienu miensa enan. Sana mato nsafre ye. Sa de yense aduasa mienu aba aba kirem. Na obusiafo e ka ne nko. Adwemboni woni tim. Ka ne nko. Na oman ya bo. Oman tokwesi mi. Aso adifu atufu binom. Amu sheta krawo jem. Amu jirejira amanyokuo bi echi. No mo sheta krawo jem. No mo percent okwesi no. Saafo ni nyina omu konkomo aso. Emo we tifi. Mo yire won mo yire won edam kokura. Etire na kwata. Kwata bradam twa no. Emema na ewo mu no mo yare eto. Eto no so enya nkitu ni bi. Dabi a. Omo ba ete se rimu. Extra large. Na ehim wo. Ye hu so mo di Ghana sika boni. No kre. Se koko sika omudi. Oye sika omudi. Denchembo sika omudi. Gold sika omudi. Oxide sika omudi. Ene ehia omai. Ani se amuaku na edu. Ehia te se aso dem ekura. Ebinumu edi sika no etuto adan. Edi tuto cars. Edi tuto V8. Edi tuto ejapade. Ewo kwesikoko ekuru. Ebisi de kwa ashawo. Ene ebinumu susu edi fa
edi ewo intinta kase no so saafo ni nyina om konkomo aso emwo wo tifi hye obi biara adwenboni woni tim mfipinu ene eduonumu bosu ya tosu dumienu adwenboni woni tim na ono de okwa akofra kowia na ono de na adwen ne se okodi Ghana sika okowia Ghana sika omo nyina om konkomo aso emwo wo tifi hye omo ti wo wase a momfra wo ensia do na omo mbra no on be you on no nkyere ho ehun kosue ne hye moye hye cha o manye abra wo fe piao abacha open so abonsem ka sepa open so dia any problem wa mo so ebenya sikaboni wa mo ebenya wa mo sikaboni na Ghana mpanyimfo mudi ane na fiwe yentrase mebacho assemblymen na abano mo wankoto bia wa ya de pa yesho MPP any NDC na se chira bosun so se ono so ba be president shekai open president who does you consultation fee 5 million chira bosun ne party no gra on say Gum GUM Oji consultation fee 5 million. Oji consultation fee 10 million. Oji consultation fee 15 million. Na chese wa wu this kan de kofie ko wu. Aburo ni be ye na adwenbone. Ejata abacho. Me ka asam kakra bi. Ane ye nche. Ya. Abacho on. Ena pai fita. Ane. Masa afuwe 2020 we abacho eko December mu no mepacho wo a obeye wa adwen se wo kwa akoto aba bia mepacho dwen wo yi ane abane de yesa de tebia no mumu bi no ba akoto ai na mu nwene wo yi efise se de oman no Ghana ye wo koko ye wo bauxite ye wo timber ye wo oil ye wo gold ye wo diamond ye wo bauxite masa eniama wo Ghana ha enya sem ketwa nibi countries bi a etwa ye ho ahia omo nibi ane ye ne Malaysia for energy independent 1957 ye ne South Korea for energy independent 1957 mepacho 6 March na sa countries mienu we ayeyi Malaysia Ghana eno mbesua se de ye dua abe ye dua abe na ye de ye ngo na ye de ye samana na ye de ye ajongo na ye de ye niam bebre afufuo papa oh ye de ye apatashi insenfuo ene Malaysia fo enam abe ho ayeyi Ghana mpanyimfu akwantuo Soria in Crofomaso, almost took one de bia, then swam finance and be a my ma'am. I drain I am re. I didn't say a yes, sir. It is a long road, say a papai. Only Vietnam Sua, no traffic. Your friend say, motorcade, and him. And almost popo to some papa. Na yo mo de. Nay, massa. Me come to me no kuja my 57 years. Lawrence Ebraso. And I'm a tuaba. And I'm a tuaba. Our president Kufuor Berso. Na Lawrence Enya 19 years. NDC. And your friend say party be one, enya 19 years. Ewa akonwa no so. Na ye consider ye brana nana president Kufuor Edgar on chira ye. Mutimi to kresi yes there be. Mutimi to petrol yes there be. Mutimi to school fees yes there be. Ono so ba ya. No the petrol.
na me decide say me san ko to ababiom since President Kufuor Breso first term no na me to aba me to ababiom ko sise me wu efri asase we ani ebia wo de oba akoto na o ko to aba na o ko pe adwuma mo se o beto amagumo se o beto amakufuo biomo Kufuor ado biomo so beto amama biomo eno de me nhwe ho na mo me ka kiro se hwe ni yi sa amamu a ye mpanyimfo ebu no eye kwasikoko amamu democracy demon kwasiburo ni anya mfaso deda ena siampo prowa no odi abagana ha enti me pamcho bebre politics yeah tricky ena ma yenya politics na omo ye no ye beka political talk ye could do platform no so ye could do Star House ye could do Parliament House ye could do ejumemu a masa ye nya ura V8 no mu wi a oni oto abama ye no ye nim no ti me pamcho sa democracy and politics no denti me support gum se me ko support gum dia ene na me ko pesikedi se me to aba me to aba so me nko salai enko to aba mo obi papa enko pe ejuma ene enka ebe boye nyina listen good me pacho sa kwaskoko amamu we mo de school aka mo de braye no mpamcho ade nyameson mo de kristoson braye no eyemusuo eno na okoje aman menimnua yata ene sankofo tete no kura busuama ya kan ya adwen abom na ya bodero ya ma enipa nyina ehu se kwaskoko abedadai abacho ohweba na ye wa he ya ekoya kwaskoko ede ye nananom efa asoni o omo de bible brayen na me pese me ka bibi kakra bi na mejane madane akasemu no ede ama ejata no abekan haban man was ansa na me dane ama no meka ahaban mai baako mienu bi ho asem ansa na madane ama no na mepa mecho mu wechire de nanso emse muhu abrantie obi ena tia no ena ye device emianity ye de miane kon atenity efriso se oko osu caster no ye do rakasel num mepa cha ya koto obi a wo nkran bia no okwa omo wo castle no o say omo mfa wonrem no omo nkyerɛkyerɛw inside na owurem a na obehu ekwan a kwasi broni a ode bible brayen no ede onananom efa so ede won call America Britain ene ne ekeka ho ba cho bebre weni bete na wanhwa ubesu ukọ apam castle ukọ elimina castle ukọ Cape Coast castle ena obehu ekwan no return gate osu seden ye be mo wa fom na wonya fa epunu num se wo ko ship num a ontumi ensan fam ensan emma it's a gate no your friend no return na obesu kwasi kokko the bible e de kristosum e ba ye man mu no obehunu se ne tim ye dem pop onu na mbeka che ye se heaven e wasoro oya boni a obekọ obonsam gem ayesa na Genesis 1 up to Genesis 50 nyakopon ebo ade Genesis 1 up to 31 no mpacho nyakopon bo ade awie ye no mpacho obo obonsam gem ga bia
Kwabra afena brena so se obama mensu Yadamas papa Yadamas Papa Macho Enfana na ya tro se Nyankopon ebo ade nyina awie no obo nsam gem obo heaven Genesis 1 verse number 1 to 31 Papa Macho ye kan sem bi se ya transe se won ti ase a me pacho koda fa otitu sunie so na dwene ho na bisa ho se ah iti so swampa Nyankopon a wabɔ ne soro wabɔ na sase ɔde nipa ma begu so na Nyankopon atimi atena ase Nyankopon no dada won atemuda odi obonsam betugem obonsam no dada ne ma no so odi ne ma no so egugem eba cho twene wuye pa enti ye pa mcho enra dana ye ba ye no metwa dwen besi so na mepacho aboso ba na meja pa enti me sande wo ba ene owura Kristo asori dem a Kristofo asori dem bobo se tuo obosa ye botuo pay obosa ye botuo pay tu obosa tuo miensa obosa ye botuo pay mpra miensa Kristofo me pa mecho so ayem biara mpacho obonsam wewu na tuo na omudi bo obonsam no mpacho akana na wuti bia edoda ye boni tuo kwasiada ye boni tuo ukwada ye boni tuo ebrada ye boni tuo mpacho efiada ye boni tuo mpacho adina Kristofo ntimi nko obonsam ama ye ho nto yen na me bi se Kristofo se eti omutuo no eye ti abofre abuba wom ana abuba anim na enkosi da ben ene sa tuo no omuto no ebeku obonsam na quotation ben ene wo Bible mu a ekire se ene edi ekire no ese Kristofo ebe obonsam tuo ebo omatamfo etuo Bible no ya true say dotanfo Matthew 5 oh Kobra pacho fa Bible omo Bible na ye be quote Matthew 5 verse number 45 Matthew 6 verse number 14 me pamochao pop kwesi broni amade asan oti kwagentwinwum no motromojo wa amade asan oba yema mu se oba be kire ye nyamesom ewi echi no no otonipa ewi echi no oje ye nsase why pacho bebre ma weni now no me tro yenu ba mai hwede na chi aye ya puna ma na chi nyina paapai kwesi broni bo modern se obesesa ya identity obesesa Yesu ene ye ban ampaso wasesa no Ghana ha mpacho meba Kobra ose Matthew chapter 5 yes sir verses number 45 ose na mayem aja a obacho mebacho ene kan free 44 no verses number 43 no yeah 43 what do watamfo mebacho what's say do watamfo Kristofo do watamfo ana metamfo oya me
Time for me. Me de osura kakaduro. Me de osura kakaduro. Me so me de osura pia. Me de osura pia. Me de osura grada. Me de osura grada. Me de Yesu Kristo moja. Me de Yesu. Me de boni tuo. Pray. Mo Bible no so say do watamfo. Do watamfo. Ekristo fo mo do watamfo. Na ye pe won a ombodua. E wa asase we Yesu sese ya. Awon ba ka kire se duabo enya na eye Kristofo. Omde osura nyinam. Omde osura grada. Omde Yesu moja. Omde apia. Omde akakaduro. Omde hwentena. Omwia. Omde abobo nsantuo. Omde obon atamfo tuo. Pray. Sese alam ebikura timi the cement ko. Enkosia we. Eye ebibifuo nkosia no. Ghana sofo eton bi. Ebenezer Opambue. Asiakwa. Nation prophet what? Ose say. Kwasiakwa. Na no ya. Me bacho ni TV station no kwa ose your friend say. Facebook Edinkra. Opambo mpaso. Opambo mpaso. Ani. Se o hwe sa ni Facebook no na o hwe enkwasi asempa sa Ebenezer ne keka masa na oton kodiewu nkosia no me bacho nkosia we eye ebibifo nkosia no bacho ne colors ni eye white o bibini nkosia ebibifo nkosia akoko a obeto na inkosia ne beye te se kokko kakra na se ebeye te se ebesisa kala kakribi abrofo nkosia pe ene ye wo color white ene ye wo brown bisa but Ghana sofu Ebenezer titiri me tumra me kire siku Ebenezer inkosia oton no ebi ye green ebi ye black ebi ye red ebi ye yellow enkoko ba na to sa enkosia no bato no se Kristo so ye nada enkoko ba na to enkosia colors na Kristo foto na me bi abo fo wi o se nye na mo no ba koto Ebenezer nkosia no oba koto anka atwere no oba koto akwankyere na sofo de ma no oba koto sofo sticker e de akobo ne dan anim na baefu oba otamfo oba na obehu sticker na wedwane sofo na oton sticker ma no na waton banga ma se mo ho ban no onu onyisu o Daddy. Onu wa for bodyguard for no mo garden. Ani. Onu for bodyguard for. And go for be tale ne toilet pon na no. No for be tale ne bedroom. So no kasa ni tumi no etimi bo no ho ban a waton ama se mo ho ban na. O se toilet so kura ye garden no Ghana sofu. Omo kita bodyguard for wo man mu. Macho me. Me be macho my brain na dimechi e jata na we oya macho but be kan he o jira wasa no o de kan he de pamucho ni na okoji aman san kofa tete no kura busia ye de nam ne se Kristo sum no o mo de abedaadaa eti inkosia we kala bi anim na se yo Ghana sofo ene omma kwankyere de emfia e ma kwankyere kwabra ma bi quotation ma Matthew 5 verse number 43 Osimati se waka say what is o ka kire won say do tamfo Osimati se waka say yeah do yonku na tan o tamfo do yonku na tan o tamfo asna me de Yesu Kristo o se ya kiro e wo mu book num say do yonku na tan o tamfo asna me de o Yesu Kristo say onu de o ka kire o say me se mo say o ka kire say munnam atamfo me pa cho e Kristo fo be na do won atamfo
na chese quotation wo monye ntum masa enye ntro chese monye ni Kristo ni be no odo ne tanfo sese ya bra ye wo mu bra wo mu Bible mu me tanfo mu botuo pe o me tanfo tutu ko obusem o tanfo yo tutu pe na mo tutuo etuo me pacho akante kura ye tunu tuo ma ne doje o wansan ye tunu tuo ma ne doje o tanfo no hu no akojina so dem aputu egu baabi na me tanfo me botuo baabi o tutuo ne fa o na o tanfo no gina na nka o tanfo nka wa jimi papa onu nyina na o tunu tuo ye pamucho we ye kanu ye pese ye tu adwin besi so se Kristo sun ye na da entro abomination me ba do say kobra o say what is our car say aka say do yon na town o se na me de yes say me se mo say aka tell say mon nam atamfo ye no omo no atamfo na mun hira wo na omo hira de ba de a o pa mo omo taa wo me ba say Kristo fo omo hira wo atamfo munya won a o tane mu ni yie omo taa wo munya won de ba de munya won yie Kristo ni be no ye ne tamfo yie na mo empire emma won a na mo empire ma won na omo ye de omo ha na o ta mo no na mo taa mo no mpacho ewo mo Bible no Kristo fo be na yesa o bisa wa woni se o ye ni peja won sa Kristo fo nyesa kokot yenya lawyers any judges omo kwa sorry omo je mponchin ai bayire bribe announce adaroma ya pamucho Kristo so amebo man dabi asori amwo man no dabi a yesa kwa akofa wenum edi aba ye nananum amamre ye nananum atromade inkosua sinap wey obi asro won se me de wie obi ase ye edi wey obi asro ani 2020 nananum ba boa yen mene ejata eni enuanum bi nananum ba boa yen 2020 omuso mbeto abana yen de yen to bi ye ba mo ato nemu omutu wie pepepa ye ma omu mfa Bible nso in dabi ye magana mpanyemfo emfa Bible ensan so in biom da dabi ye bobo modin ye guso ye adwumaden ye guso esre nanano ye guso bompa ye guso yi mpa ye guso yi musuo se omutu abani wie pepepa minister o president o ye de afuna ne hye ne nsa na ye de apatashi akotoa ba ako ama no ne ye de bibi nkofo nkosua ba ako ama no fakantam mbata ofo so abonsem kasia pa ya pamucho pa ani ya pamucho na nanum atajumadi ye di echi na ebe yo nwa se 2020 se mama na bebo se nana adodan ko akufuado e na obeto aso ye ma na nkosua ene snap ministers na beba ni nyina ye ma wo snap no ma ye ni nso ye di apatashi ene nkosua ene ma wo ye sa jo ma konogogbo ye wi ye de won konogogbo ye firi nogogbo ye besi akọ Antoine ma ye firi Antoine ma ni ya furu popo no ye kwa akonadi ho ye firi akonadi ho ni ye kokwa kufiri ho ye firi kufiri ho ni ye ko patanje ye firi patanja ni ye ko tigali ye firi tigali a ni ye ko kwa kufiri ho ye firi ho ni abaja ta ho last station obi amodua
Ghana sika Ghana dan ya akeka nwuram Ghana ejapadia akeka nwuram ya omu ba behwe ama ya ye ni nyina masa uhwe TV uhwe internet so uhwe Facebook uhwe YouTube Mon adanya every Dr. Kwame Nkrumah breso factories companies adan school dan hospitals can wuram bra mami Kristosun amoman no etete Kristosun Christian nation mpacho kobra esi mpacho eye mami mrasi na majai agrona ama ejata sansemu a meba bekan me de akọ Facebook na aboso ba na meja pai enti me yesa nka mesa toa so na me de abegina bonten enti me pamcho yene anu mo wo Facebook mo YouTube mo wo ententan kase no so amutie yen me hu ka fo na na man majaba otumfo se tutu me mamu nyina ajo preku biom na maka kire mo se me pamcho muntie me na muntie me ye pa Sama ya timin kwesi buroni aji yetumi efu munim de ntia waje mpamcho ni omo de aba ne se obi se Ghana ha ya national language ya national language and kasaben ya official language ya kasa abode kasa kunini a ye kan wo Ghana ha e kasa ben ya obia be ka kira se e de kasa obisao abaja e de asante kasa chi your official language abaya science abaja kasa ben profo mo ne kwesi broni ayeye so Ghana asofo binu wo wa omo nka brofo omo nka twi emfa mprichi e Ghana ye wo school be play wo Ghana anu a ya kiro ho don't speak vernacular here ye kasa no mo yenka enne ye won kwala nkete 3 months baby 4 months baby your friends anyone can brofo Atimota John T Ave Maria be British school say what Ghana but ye de akwala ni wura ho no mo a yanka brofo yanka twi e wo ho brofo it is your national language mpamcho untie mi pop na bra ye ya sorry o ye nananu ayebi omuni ho ye be ye bia to aso se de tie bia ye so ye beko ama afofra beto aso na eya se kwesi kokko e de ya afasa kwan so na ye mpanyemfuo eso e di akire na kwesi broni oba ye manmu no na ye wakasa ye kandida eno aka yesi ye hwempa na ye nka se enyimu na aka Ghana okay kobra dano me de to Facebook se Ghana kasa e maku sei ene ye kan wo Ghana ha ebra na me mi fa no 70s mu hono na ye wo radio eye adaka aye connectable bia fie na ye sheda eka kasa e maku enum osensia e wo radio no so na GBC 1 omuka enkran kasa omuka ayibe kasa omuka dagmani kasa no maka enzima kasa no maka enkran kasa kasa maku be ye 5 or 6 edu mi bi makasa e maku be 5 or 6
so say radio station esa be peja twi kasa e be peja akan kasa e wo Ghana any Peace FM 1990 mu ho ana Peace FM san sorry e no say free say obebobodi ama yakatwi free say Peace FM ba ya already twi as ye kasa ye kasa kunini no Peace FM a winning award up to date. And Emma Adumunu and your friends Atenkanum and TV stations be and so at the room and your friends say, yeah, Chicasa. Sana Chicasa. Casa Kunini, what we are singing now, Casa would be what we are saying, included Brofo. Aye, Chicasa. Yaka continent. Aye, Chicasa. Country, no. Anybody do on the kind one. Country, and a done country. So that it Quasibroni or Nicasa. Kasa ya akan kasa enu ne kasa kunini enu ne kasa na ewo ofititete no me ba cho Kwasibro ni be wiaye me ba cho me akan kasa ekan me ana brofo ekan me ni nyina ekyere se eye me na ni nyina spellings no so eye the same M-E Kwasibro ne de ne ye me aye M-E ana fi de no ye M-E sa aye me amkasa me kan wasam makuma me ba cho adaje bo boy mbam cho bebre enti se sanko fatete no kura busia me ba cho hwe asembi e wo Genesis 11 Genesis chapter 11. Yes, sir. Verse number 1. Me pacho. What's about the abantente? Abose. Me pacho mo hweta tamu mam. Bra. Sayam pekasa kunini. Na ye nya asofo ne tridi. Na ye nya ise. Ye di papa emu bebo mem. Na ye koso aka Kwasibro ni kasa. Secret be ne ye wo. Amitigana ana China fo. Everyone krom ebesua gospel to na omukọ national theater na Ghana fo etua sika kwa akọhwe China fo a omudi twi kasa den etunyum mojibi adwene mre ntama body na bre ejata na Ghana mpanyimfo etua sika omukọhwe China fo a omudi twi kasa etunyamenyum me pamso me sambra ne say esansa tibium India fo film sa omu yi wo TV so nyina say ni nyina ye twi kasa adena chi na enye ye national language enye ye official language ni ye ka Kwasibro ni kasa ye English obisa akwala say official language ye kan wo Ghana or your friends say international language ye kan wo Ghana kasa benya obeka cho say English na ye school down ya church don't speak vernacular here dano ye wo Facebook ye kan na mpacho say musumo ni ye de uko school na unim na uko katri wa sorry dem uko katri e wo school mu onu ma ye tiwa ye twa adoma ye tiwa ye tibebo ye in watontu wa ebe ye tiwa ni ya ma wa kokotu awiem won kasa waka ukuro mu kasa no won kasa waka igbe kasa waka dagoma kasa waka krobo kasa waka twi kasa waka kan kasa mpacho yabu obi
yeba bacho kobra tauti na sha mama bacho tauti na sha mama also during slavery or if they didn't give us good education bacho school na kwesi bro ni de brain no bacho enye good house bacho mbacho me yere bi a me ware no me ka hye nanan mo anionyam me ba ba wo pension babies ane me mfa won ko school daddy nami curriculum de bade comprehensive curriculum sexual education yen kire nkwala masa bra masa how many years 11 years 11 years bacho jina me ba we me nana we 11 years bacho onim se de ne obada we yankire ne omse yankire nkwala 4 years se de ye she condom yankire nkwala 4 years se de be ma ware ne nyonko be ma yankire nkwala 4 years se de oba ware ne nyonko ba yankire nkwala 4 years se de me pa cho ama akwala we 11 years ya kire ne se de ye she condom a eti we oba ko to condom a she a de condom o ye de maza unum condom undi mamba yasuni ama for so uni we konkro ge e bi ana oge ba ja o se yi ano ka kire won se on so oge need you uni menka se owo bi menka se bi se oboto me se unim condom ana unim condom minun condom said the whole year me new crowd or just unim your friend say yeah did all masa your friend say Michael your friend Mike ya say na agi come Mike a chance or hini Mike a deep bank is so open so obo say dina e be mama hu ni papo oye ani da ye de wo no kwesi bro ni yi saa ye ni onyam ya identity yesu ani ye ban a be ma ye hu se we ye dagomani we ye kroboni we ye aigbeni we ye frafreni we ye inzimani no omama ye yi saa ni mani nyina fro ena omo atoto ye abrofudin obi di abegnego obi di willingsing obi di taxin obi di Susana obi di Merinda obi di Messilina Johnson Wilson Daxon Wilson Sensen for no crowd omde man fanti for no bebre eti nipa ne boa hu nipa ko oye Mona Lisa de Prestige sana omo aye ye stars ne nyina we say time ye sen kwabra eten okay mpa cho bebre memra ne say Genesis 11 verse number 1 Genesis chapter 11 me pam cho bebre o verse number 1 san comfort no kura busia ne ye de san bani ani was ba da abantenten we kwesi broni e no mo choro bre yen o say was ba be abantenten asase nyina so fo ye anokro asase so fo nyina e ya anokro e kasa ba ko no tu kwa fa me ba cho kobra sa quotation we to boss na yenyi ni emako o say asase so fo nyina e ya anokro e kasa de ba de kro ba ko Ghana
akama we ye pese o ma we betumpon o ma we be ye krabehwa me ba cho eje se ye ya nokoro na Ghanafo enfon kasa bebre aye ka no ye bomoden se ye beyi kasa ba ko a ye nyina ye beka be ma ye ho aye den atoy na kasa no kura ada ne ho adidida 193 okay ni sia enye den Onyang abe kasa no eno kasa yi ne ho adida ama akanman ama bibiman ama kokosumai na Ghana sofo binum a omun katwi na brofo no mo di preach na interpreter no ni oyi nsam na no oye na adwen se oti twi no pepepa na sofo no eja brofo no kan no abekatwi ovia no asan ko kan brofo yare yehuo mpamcho obuoni ahobrase mpamcho obuoni ahobrase mesrem papa mesrem papa ye use generator dana ye ba ha ye koye no ye se efi eba ha no mpamcho mpese mo boa me na yetime eka asem wi mpamcho bi eti mane ka wakoma o se osenkeni na okoji aman yaw mpamcho jiwe fato diesel fato petrol egu generator na enye nhira mfa amai mpamcho bebe mane ka wakoma why mpamcho papa eti oba na nantebra na fabre me fa be hyem nsem mpamcho bebe why mpamcho fa be hyem nsem na mpamcho kobra mame gallon why no obi nto fuel we dey ahia go filling station ya mpacho mane nka wakoma o se osenkene mebua mpacho me to petrol 1 gallon e dey amaw na o dey gu generator no na o dey ato aso na ensam mo ka kire ye no anu ye dey mo pacho wan na eba mpacho bebre obi mu ame kakra kwabra bra mpacho bebe obiaba kale ko bo nyumre bo rege mpacho papa bo rege no no sha ana memra ho mpacho men certain fin ani memra ni sei na memra ni sei mpacho momwa me why pe gallon petrol 1 gallon bi na me dia atoa jumedie ne so pacho bebre wan na eboam pamcho kobra mpamcho bebre na wiase we ayeya ansa na ye betoa so e wo Genesis 11 verse number 1 na ye biebiem na wati niema biase no papa me wia me the Genesis 12 verse number 1 enso be title na adentina papa Rapeni, ye dasi papa. So when beam na eboa. When beam na eboa. When beam na eboa. Papa, medamasi. Yadamasi. Papa. Masa, yadamasi. Papa. Yadamasi papa no. Yadamasi papa. Mo. Nanti na mo be nanti abano na. Mama, it's so mama. We had a master, awo. We the master, papa. Papa, you're the master. Why? Oh, Malam, you're the master, papa. You're the master, papa. Papa, we the master. You're the master. You're the master. You're the master. You're top petrol. That you go. So say, Enko, yeah. Say you see at here. Near one Sabia, Chrisosum, a free bar or memoir. Abe Haye. Papa, you're the master. Why? On our way to resist. Yes, on our way. Yo, you're the master. On our way to resist. On our way. Yo, Papa, you're the master. You're the master. Papa, you're the master. Why?
Anyu wenu na nyansa wo mu. Nia omoto chichiri no chichiri ni mami chichiri Satan bo dadie mu mami. Chichiri no chichiri Satan bo. Ubeti ya chichiri Satan dey na bo dadie. Lack of knowledge. Eniama moye no emaye hu nipa ko a moye. Satan ena obonsam na ye me ena me ko yin se tugu ye ena ye obonsam na ye me ena me kum me papa obonsam na ye no obonsam ni krom wa he wani obonsam ena Yakobon ena obosro ena ne babia oye ne juntuni ena oye asode ena ofri ase se odaada abofo ena Yakobon ti ho na ohwe no na Yakobon ehunu se obonsam oye asode na wa stop no wo fie na wuti fie na akwala bia pie wo fie na odi nkwala bonesem na odi nse hu fie na oti ho na ohwe no se onsa oma odwene ho a enyeyi na na okoji aman se sei ya adwene enyi ama ye hunu se sa asem ni nyina eye ntro won se na nje obonsam ni ba bia obonsam jemu ni ba bia heaven bia ni ba bia Bible said the way janu nani na nkwa na aware ewo asase so wankasa ewo heaven what Uti papa enu maminia unkwa na ebe ware wa asase so wankasa heaven free Genesis ekope Malaki mi bacho ba bia ni wa ye kanso nipa wu obekọ heaven da bia mi bacho wo wia New Testament edu ba bi kura no Yesu Kristo esuafo ko bisa ne se Yesu Kristo na ahini enu kura ewo he mi bacho onfa akura poma Luke 20 verse number 17 say 17:20 mi bacho hwe man ya pa machapa nkrofona dada ye na ye kansem Luke 17 yeah verse number 20 what say number 20 no osin Yakobon ahenie no more 17:20 what say was na Pharisee for ebisa ne say Pharisee for no ko bisa Yesu Kristo say da ben na Yakobon ahenie ebeba no da ben na Yakobon ahenie na wa kan no ebeba na obua won say na Yesu Kristo ka kire won say Yakobon ahenie no osra ahenie no asra ahenie ma se de nipa be ya den nipa be hu ko was nanso waren ka say nanso yan ka say hwe ha ana eho ana hwe ha was na hwe Yakobon ahenie no mumu na ewo mu na waka kire asuafo ne say na waka kire asuafo ne say enna bi beba mu be prese mu be hu no onipa ba no mu be hu se onipa ba no enna ne mu baako was na mu ni hu no na mu be se mo ho say ana mu be ka kire mu say was hwe ana hwe was mu nko nsu mu ni won obi echi say heaven bi wo ba bia oba be ko na sani anyinam mpacho ye wa dansifo ye wa dansidifo hwe omo ye intelligent pop ye wa dansidifo ka kire ye free ye nkola brem say Yakobon o mese mu oba be ye ni ye na ya den ya tena so na ya nti ase ye wa dansidifo asem omo ka opon o preko na omo we no o ka nyansa se Matthew 10:23 nso you understand the form of preko pa but omo ka nyansa se ani everywhere omo no mo simu na mamomo beer bus any joint e wo Ghana ni nyina ye you understand the for dia omo nim sika pa onya onua pa omo mwa oda omo sebo okoko ma so de nkro omo nto correction tembia unni ba bi omo sika efri ba you understand the for ota okwadura no wayi na America omo ye correct pop omo nyi moja so betwi ni moja ama opa ene nka obewu sekai ono ntwi ni moja ama na papa yemna say 24 verse 9 Matthew 10 verses 23 amasa
nsɛm bi no wɔ Bible mu a papa yɛhunu sɛ ɛyɛ ntoro Nyankopɔn yi ne bia ni baabi a wo ba bɛkɔ heaven kwasi buroni akɔhu sɛ heaven wɔ soro gold wo ba kɔ nanti gold so ɛna ɔse wo yɛ ohiani na kɔ na yɛyɛ Ghana ha gold wɔ korampo ɔmo agye abɔ so ɔboa se deɛ no ɔmo akɔgye Queen Elizabeth yɛntu gold wɔ ne kurom esu Queen Elizabeth ɔda gold mpa so ne cap ɔno mu ɛyɛ gold bisane yɛnka nkyerɛ Ghana ha yɛtu gold wɔ ha yɛhu sɛ wokita gold a yɛbɛkyew yɛsɛ yɛ smuggle yɛahemfo ne kɔ aborɔkyiri a ɔmo dresse gold hyɛm na egugu wɔn nsa ɔmo fra ntoma ɔmo kɔ na ɔmo ba na ɔmo hyɛ coat na ɔmo abɔ tie na otumfo sɛ etutu kurampo ɔkɔ aborɔkyiri hwɛ security a otumfo sɛ etutu ɛde kɔ aborɔkyiri yɛkɔ wia ne gold yɛne ne gudie nyina wante na saa kromfo no ɔfa ɛna kɔ wia otumfo ɔsɛ etutu ne gudie no wante ne nyina yɛ France nko katro play nye pray fa papa say Matthew 10:23 asna so otam na so otam a say time okro bi mu a no kra me se mo say me ka che mo say ase muri wiye Israel enkro ni nyina mo wiye Israel ekro nyina ansa na onipa ba no be ansa na onipa ba no be ba o dan so o mai kobran asiafo ni preach Israel ekro ni wiye yemra ne say me da say time eko papa ma memra say me de mosi one was a bia mpacho obetumi abebisa mpacho bebre en ye omo dada ye ya che omo ma ye gya ye krom kasa kan ye kasa e be ma ye hu nipa ko ayeye no omo ma ye gya e kan en omo atrocho wo ye school down say don't speak vernacular and na kobra kasa omo ko school 70s mu ya oka chi ewo school a na ye de enwu atontro wa na emu pon no ne ye de ahoma asesa so ne ye de atu kom na ohwia enwu atontro wa na emu pon ekọ hwinim ukọ kan de a ukọ ye den a ye se waka vernacular waka okrom kasa waka twi waka dagwane waka nkrankasa waka mente waka aibe waka fante ewo school nti ye de enwu atontro wa asan okom yasan atwa ado ama yasan ede wako gina wiem yas ukrom kasa na kwasi broni asan atwa no se national ye nyina ye nsua brofu kasa ye nya ye de ne nto oni ye mesua omo de ejata bacho mamemrasi ejana moy bacho where emi where your friend emi where your friend nunum nyankopon di ne tumi ene ne nyansa ene ne nimde awura nunum we muteta se wonim de nunum we eya yade a your friend say yade won yare bi da physical odibanum tea leaf odibanum milo odibanum coffee odibanum tea bia kwasi broni aye no anka bubununum we na hata na nwo onwa enfansi ja no so onwa nsohye na fa ku cap na fa insohye no e fa gusu e wo cap no na ja ho ko dware ja ho e ko pepa onpobo an ja ho e ko nunu utrim ja ho na ko ye wa ade nyina wo beba no na abem na wa fa bi na wa no onum a emfa esichire white no emfa ntum esichire white say enye ebom bra menum wio menum tramo meni yogurt menum malt me pa cho
o sink mu ye fi obi bi mu ye fi na o pese fi ni fi ho a ba cho hwe coke gu hwe coke gu sink no na hwe se de coke no e be ye o sink no ana o water closet no hwe se de coke no e be ye we dware a apopo bibre oho aye potopoto no to coke to abaako na hwe gu edwaye ho na hwe se de coke no e be si aye efi no efri we dwaye na fa hwe se de coke no e ko mu a e ba akoye wo yem odi fried rice anwa akoko force a she fridge mu free 90 kojo boy eti ship so 3 months e be she fridge mu e wo Ghana ha e no so 3 months 6 months ye kun akoko no unim ye kun ayekun no ene na kun odi ye o me wasa to coke asa de esim ena chesa wo chele sa chesa wo chele o ma wo ya de emati be bridge na no mo yare pacho be Petro ansa ma pacho we emiwe nunu eye adwuma pacho minuata e ba be kire nunu emiwe eno si yedi akoko mesa yedi ye nananom enu akoko nkwan a omumfa akoko mesa entumuta ene yesi be the spices abra ye nananom omu babe masa me mame onu akoko nkwan a akakaduro wo so hwentia wo ho pepre e wo ho ovia what odenchine ansana jene ansana meko ansana ntos aye local one so no dia ya akoko nkwan no dia sisu awie no wasoma ye ama yakọ efichire ho akọ te akoko mesa edi abetu akoko nkwan na awon na ebeba akoko no akoko mesa no ekukoroso na ewo akoko sade num na ebe ha oni pa bia hwe Ghana ebibifo kosi proni adada ye ombe kunye won aduane omode ba se ye ni GMO foods Elizabeth Kura ya organic farm ewa eburi emano ama yede eniama no egu aeroplane mu yede ku ship mu ekoma Queen Elizabeth oni obroni aduane otika na aduane ihaban we no bacho ejata bacho mejama we ya bofra haban we ya bofre we masa na wotin we je na nanom bra ye so ne ye de twi bucket ho bucket eye fi pa bacho we na ye di twi masa epu ehuro na bofra haban de ye mani pedua bofra nankasa de ye mani pedua me de cha okwafa ejata bacho baje tuaso na yesa yeah ejiramu we onye ejiramu akakau we ne yefra no okra ejata papa tuaso mama yepa yebesa ba yo yepa mo chew waya de obo ade enhyiram ayaresa edi hon komo kakra kirew bibini sa wo pese wonyini cha wow dua we so efra no mahogany na ugina ase na mahogany we enye we ne yede ya aduro enye we ya akra nyina mahogany ba ko pe e de sinkran ha eno ne yede ya aduro me kire oba bi esi ewa market enya market me kire wo pa so me bo akọ ne ko hwe wo hwe we na akọ hwe no abewu difference ye wo ebra wo ya wo free ha na wo kọ no na wo ya aduru enya market ho no won sani fa so
school dan bi si wo mahogany bi si anim bra bi e de tent we bi asi wo abra no wo ye tent we bi eton esi mahogany ni nche pepepepepe echina opa akokore enu na ye mahogany we eye mahogany be nye we de ye aduru bebrebe wa we nye we de ye aduru nene wo ye besua de kakra obo ade enhira o medin e de ajata sane e freme nenso medin e wo me ye de to me no eye Tahiru me ye kremoni Tahiru medin no mesra bebrebe e da ye wo me ye braba ti kwabra na me ne wo sua de he ye nua preacher ye preach nyina e me ade amasua ne se broni benya enka bibifo ase ahye me de amasua me ne mo no broni benya enka bibifo ase ahye me sare mahu efa hospitals aya bia ni Ghana ha now say ya wo hoi emwa enipa bia o Ghana ha edre maami to a ewo hoi tumi ni ahode ewo table so adre we na wo ho no esene hospital bia ewo Ghana ha o se me bo amunya hwemu na me be kansem bia kire mo na me wura ho bra wonnim ne se ya maami no mo ye nim me kan kra cha ya maami no mo ye munim akrase epia akwara no ho ben me boa mu sa maame no me boa mu sa maame no na sese wa nya lucky na oba ho ben na de ne wura yare sabia o mfa ne mafie me kan kura kire mu o se me boa mo starting hu oba ho ben ne se fifi akwara se epia ne ho ben na ka first waduro kakre bia ma no ba na ne ho adwo na sese akura ne se fifi na ne ho ben na o ma no so diri duro ayare sabia se so obaje ni wachi a akura ne mafie na sese prante no so nie Ghana e kire se ni pa no mo do so sa na o masusu no enti hukum wo bia no be o boy be jam etiama now no ni pakum enipa nsuro awo Ghana ha ayare saro so nsuro ni pakum awo Ghana ha na odi akura no ko na no ho ben ya kwa enya akura no ho ben no ne ya cheke obehu na nso makofa niema bi no mo de abetua tua body ni tiri ho ne honam nyina mo de betua tua ho nyina akosi enya ben no aso kama chiraw enkuto keke akura ho ben enkuto keke enkuto fa enkuto hiti fa to atreso hiti fa sio kakra fra na wia wo de wansa bom sei na sabe wo de ayasa de wo de sha akura nto no wai wo de sha to no wai wo de sha to no wai seconds besa no ho adwo seconds na ho badwo se ya anano mi ra ho maami bi ba no ma kwa so diri duro ya sabia no ho ne sia eba ne ho aben na de niam akosi sia kwa so nyina akosi tre na akra ne da ho 3 days kum akra na wu mi ra ho na bra akra ne wu ya no na ya fra akra ne maami ne papa yes ye furu me yemfa ma onko muje munnim die ba munnim die ma ayesi yes ya kura no yemfa furu no ma onko wo de ne kwa emfa so bi ani so eti ni ba enkura awuwu ha ni nyina no ya boa no de agu hospital ha na eta wei wo ba wu ni bia bra na ya bebo amana ba ko ya ba amana ba ko na ya de nkura ni nyina gum na mo a mo mawu no na mo gyina ho
na mo su to me kata su wie ya na mo ja wana moko secret bi wom sakura every 1 year 2 year 3 year 4 years no mo wu ya no aye do mo nyina gu amna ba akum no within be say 1.5 year won be say yini nyina no ma wohye no mo nya nompe no ma yam mo de be bibi secret wom enam de ahwem Facebook check me de ahwem eto wo de trase na wo de ya nananum nduro no mo kire awo no ya ne sa bosomsam yeni aba dra wo ton no awo to ya ne sa bosomsam ka ni diablo it is say Africa abibifuo no e fa ya yare sa no aho hia enipa bi abiem wo yare na wu akoko me maame yare na metu kwan na wo mo twaye na me se oh baby a me wo mintimi ma eti a force of the rebeko wo di me mommy e be call hospital ya me yeye e bra de ko ya no ensia ya di sin so no e bra wo mo yi nsuo na me maame half adwodo se no so semu hu se no so Ghana mpani for mo cheke eno so semu hu ya di nsuo ni si uso a ya yi nsuo na half adwodo na no so de ba fie oba ye ni ba say na stroke a chew na no so da ho etia bibiduro no ene nsama ya ka kire mo no fa na wo fa e beboa me gira mani mi I from ya jata me nyare da me na hospital da ya mo me pania da ensuo si me so da da kuma road ya so na me gira bus moto no bibiduro da kuma nyamcha ma fa bre e jata eti ya kan ron sama cherewa na watie bi misro bebrebe pa o chaw na na bibifuo no we benya na nka mo wuwu asesa na masia hyehye misramo ebare sentina enura ewo ayaresabia eseye me be cherewa mo ate ase ne Ghana enka baabi anya nnuro di free no me kira pray na America for na di nnuro ni ba ni nnuro mo de ba na mo nyi ya hwe mo nyen fama ayaresafo no free fansa yare ena na nsem mo ten ho asem otama wa mo si nnuro na ba ya no aya se ya fam wa ayaresabia fa hwe ni pa free no wa mo mfa nnuro ni hwe ni pa no eti nnuro ni gugu ho sai me bo amonka eti mo kan ho asem ba bebre se o mo fa nnuro bi amabie na oman bi gi nnuro di ya adwuma na mo Ghana for de mo gi ade mo kipu na date na so expire na afa mu de agugu ba bi ni etonton to mo mfa mabie ana afa mo start say wo ma de wo ni ama frafra nnuro watama eti chemicals no mo de frafra nnuro no ano ye din eti ama say nnuro na first na kensu ade bo nipa no aye de bo na nka ye adwuma no ene ye de bo wa na half adodo sramu sankofa tetene kura busua no inye bibia ne ya kirew se go wachi ne fa de wunim me pa ochao oya amangu dua aya amangu dua ni ene am so kan me fai na ebra mi wi Facebook fo no mo frefre mi ebusa me ho asem na so mentimi ne wo mo ankom enti Facebook mama subiem mama nchire bu kakra se ho ewa enkra ebobo so ho ewa empanimfo bobo me wa ewa eduro tatahwe rubber white one no minia fa ba ko me white one no hwade me de kirew aso me di we so be kirew ewa eduro na me ye ewa eduro tatahwe asa akure bo wa panyini bo wa wo yusu ewa eduro na I need so 15 minutes. I was a one judge. Me the kofu and drop board. Me the chinchiri. Me
betonto di aye japade bebre ka me keka e be che aye japade bebre ama mi am de kofu ndabo chefu ndabo for penny for say sadro we wo munye na yemfa aduro ni nya adwuma mo Ghana amenye wo mo 1 cedi samatimi ye anya aduro we na kra amatimi de asifie mako 4 na mikuta prot bebrebe sa 7 sugugu ho a na de be sika biam na mepe etimi ye sa aduro we mi am de kosi ho sa wo munye emi yam frafra na me nkyere wo mo niam a yade ye na yemfa ngo yare sabia free minyi wo musika Edward way obi bowa obi yare asma obi hwan kromo way Edward na deda ha no ana waase wo ha no me di ensuo keke efra ma na be ye half enie na me di ewo na me di agusu na be ye ma enie na ma wo so ne sei me wo so ne sei ya na afra he ene me ba ya bigira na bre ya o asia woni me pa woni maduro ne kuta pa wona oba me nchai na oba frɛ me samra na ne heba santa na wo ha na me je so mu si fie no foforo na ama o me de ko akire ho eti na me ba ya ho mi ana oba do se eja aduro bi na ya de wo huru ye mu no ebi wai ana se ebi wo kae no eti wo de nsuo de gu man de da na de awo de gu man be de da na wa wo so no na ne aduro ni nsuo na fra na de asi wo akra de bo wa kofa na wo hwie ni tiri ni mape ni tiri na kata sono ma na de afa ne minim e fa ne minim a seconds ba sanie ma bi firi ni mu ha na wa fi abegu fom enti wo fi de begu fom a ba se e wa no cho na ajai asma cho na ajai eti wei say e wa na akrebo na me de aduro we ma no nom na me hwe me time ne do 15 minutes na akra no bo wa biem a ka me ja aduro ni wo de ma no nom ya I just want 15 minutes na wa na ajai na so yare asmade a me fa wei na masafa ba ko bi aka ho asma no me ba ya adwuma woni trim eye kuro me da sayare woni trim na me de we so ahoro ne bo eti asma ba yusu no mienu na se one wo bo a obezu we nko a na aduro we se obi bo wa na uto aduro we na de siwo na o mani bi nom na de siwo ebetimi edi 10 years na aduro ni siwo ensai enye hwe enam ewo ni nsuo na ade maxin ye nti na mumwa na munyi aduro ni hwe keke na se aduro ni ya mumfa nsia yare sabia na mumfa nsa yade free menyi obi aska na se oman pitia na so oman ne ba afedie mo pa mo nsa ma miska magic Ghana eti Ghana de mimi hu Ghana saja sa wawo pe wakoma na wawo pe oni padua na wawo pe okra sa wo ba hwa so yi a na wawo hwa oni padua na wo kra ne wa hoden so yi na mom sa mo ma ye nhwe ye ni padua so yi ye de obi ampe mo ma ye nhwe ye ni padua so yi obeka da bi na mom sa wawo pe se wo hwa oni padua so yi ye de a ene wawo betimi ahwa oni padua so yi me sa me hu Ghana oba me ware no wanye mo oba ko hospital na areho sem ni eyem yawo sa me yire bewo nyinsan kan pe o man bag so a me di na chi oduru hwa o da mpa no so ma hwe ta no so ya ha no wawo ni nyina aya adisua me ba ebe won panie se de omo ye no na emo ye de akra ne ba fia me di nro be fa akra nu panie boni ni nro boni bi e ko no bi a hwew na pra me banyare na hospital biem me be bie ro wa ya ada hospital biem be pemene umpewe na ye do ba ko hospital ba ko ba e ka sai na obo
ya de ne ko ba ko ba e ka sai na wo masa ene hospital sreni ade ne e business yo se woni ma me ka kire wo mo bia bibidru o ma bia no hyenhyam ene hospital sre e business ene wo mo ye nya wa yare hwe ene wo mo hwe me ka kura kire wo eti aye nam ye bum no hu dawro na ya kire ha hem eti we ekuta me no eye ewa aduru so ama now come o mo frɛfrɛ me da so me nkɔ kan mu biem me jai kan mu kɔ me nkɔ kan mu biem ewa aduru eni ewo ni nsuo ene ye defra me pa akyɛw fato o man yo we eya mango se obi bɔwa ukɔ wai amango no na bram o wai no wa woro kama na wa bubi atenanu na ɔwe na o mene munsu na ɔwe na o mene munsu na amanko no die no enya fast se we obetimi so awai na bra no na watwitwa na wa woro ho na wanoa no fine na wa hwia gu bottom na si wo na enya fast se bro we am de kire wo ekememe ba me kire wa duro na mom de na sonye se bia bi di agro ana me dwamanum ana me pesa o to aduro ti na me ka wei aye ewa aduro amango aye ewa aduro ya pa chaw hweye na nipadua no ewa wo dia ansana wani kosua wei bebrebe su ani sei me kuta powder bi wa ya mfangu wani kosua so da se obi di aduro gu wani kosua so be se wani yare a ka kira ne se oboa aduro bia ni wani gu wani kosua so be tra se wani yare da bigina na America ohini wei ekuta wani wei ekuta waso wei eto ohini wei no kuta 3.5 ana wei kuta 3.5 eni no me ne wo hwa ade bi wo so wani kosua no ya wakaspare se kosua no eye 1 anya wa black eno so kakra 82 na de ehu na de ade de eye black ketuwa bi eno de ketuwa bi si inside eti wa wani yare aba so na ya cheke ubewuru se wani kosua no black de si inside na de si inside kete no ubese bibi ewia no ho ba so eti de ewia no ho ba kata sa kete de hu na de so no wo fi wani na de drogu so a entimi enko yi ano da ade abe ansa be fa mi medru amaye obasom eya duro no sent na be kɔ akɔyɛ adwuma de eba wani kosua no soro ebe kɔ na chi na aba be fa ohinim na aba be gu henki na wakɔ na ye de adura gu wani so na adura de gu wani so na chi no na ya sama o dark na de ahye so eya na ada Ghana for eya na ada ana no obi busam sa na ye de na bibi timi begu ye de kosua so utimi nya kata na de won sesro hwene na wo him false na wo de him no ubete wasom chi de a wote wasom chi no sana ebi ko wani kosua so ti afa ba usanche na wani kosua na ye ko afa ko no be firi so no afo be so wani ni huna de yi oba suma duro keke bibia firi ho wodi so ada ho kwaje dark enhye na omo to meduro eno no obia no wo hye dark bia no a wo to aduro de dark ato eniema egu woni kosua so obi de dark ato ansana me sro bebre obia wo stomach ulcer yesi oba memene abombet am sasro dabi wo stomach ulcer memene sa ne mana emwa because abombet no wo de ntasuo ka wonsa na so de to so a opeja obepeja it was stomach ulcer ne me mo abombet ne memene a ekonane na akata kuro nanim na ama ekuro no enya kwan aduro ni nya kwan ya adwuma me oba me ma waduro ekwa woro yam ama kuro nanim da ho
na mama powder bi anom na kuro na wu etibidi ka woro kuro na nim ansa na mama waduru anom ama kuro na wu sade ya sayare na de na mo ye na no me kan me se asikyire yare ya ma wa aduru anom o ba ko toilet ahoro fita o pa chekere o sa ahoro fita no afobe so be mini aduru bi no ahoro fita no mabiem afa powder bi ho na wo nom within about 3 months na wa won sa no na wa check sugar afobe bo nsem so when the ka ahoro sa niam fita na ontimi ma sa niam na ba hu no Emma wo how no mama bra ya wo problem bi oba ya fa duro huruku fam em ye de ni hwe anya problem bi ana ba fa duro no wanom na eduro no enkwanko hye yare no ana eduro no ko ya na yare na yira what be that nti wo problem bi ana eduro a wo fa de obehu ana no me ba hania obi a hania fiana ha wase wo beko ame yakọ pai oh hania efia okọ pai ame masa jejejejai me ma wa chima kutunsu aguade na wafa na wamene ada wo fie wote wa be 15 minutes be wura se ahohoro afi na okọ tore troka na okọ afi that day na be so ba hwere bibia ni o ansani ya wose oni mo enwa henia ade aye sade yi ba ko nie enwa se wo bo nwa wo se wo nyani nsuo troka bi meboa sade nsuo troka no wo benya nwa na kase be 5 na wabo na wayi ni nsuo troka na guadiem na wafa na wanom na no ne enyan wo hwe ono ya ba fe wonom ya no sa se meboa enwa ni nsuo troka no se what the sija so a ebeye ti se kosua mebo aka won bi da what else be awe what the one sure the sija so ebeye ti se kosua ya no a enti wonno no fresh no kogu yama na akokeke se kosua no na afa sa hania no na ayare se torrent afa ko ya na ne hania ni na ba ayare sa eyenyansa na obo ade so na de mani ba eti mi hania me wana dro ha me ma ye twa ena se hania yaw am ye twa ahohoro a e wo se obeto aduro na de ko fefa akire anya sa ire so 2 years time obesa akotwa biem hania ansa no obi asebi osimintimi nyinsen oba obi ose ejata ma ho den ne nye anana me ka asem bi o hwengurawe ya fra ne ko frɛ on said na ha no aye beta afa e ba ne senti na ha na aye beta sa ensuo na si fom na enya na ba bo fre no no yakotwa ye twa aye no ensuo ni nya kwan ma mu biem enu nti na ama aye beta sa eju ye bema na sa wo jonso na sa wo te yaw wa jonso ate yaw da wa jonso ensuo fita bi abada wajonso emoja afirimu abada wajonso ohaw bi abada wosi ekọ a enka obema na start se eye ketwa enkoi etina ama bema no a start a eye ketwa eti yade na ba mu no abema bema na ho odin na dinyine no asaya ho odin no eti ama bema no wa start wo moto wo wu no eti ewasa yare kura no ejata ma wa duro na sa yare kura no ekotu asia na afa etesade e ofrei yetimi asanya ni nsuo na esa nyini afobe se pema na start no oba na pema na senya na ho den kama eso bebrebe osisi ya ole mu hihyew obre onam tutu problem biara wodi aduro wakanu enya aduro ba akopɛ ena da kanu enduro ba mako ba se 25 ena gu kanu different ewom obi okotora tene kokko botwe okotora
toilet no koko bo moja opepa no to moja opepa to moja ana ore yare bia baba Ghana ha monhweye na sa yare ni Ghana ha sese mo koko bo no yetimi tuto twene ni yetuto kuro awo yama eti toilet ne ba na wo de chance ana kuro abeso na umiemia toilet ne gum wona aba miemia gum Ghana yare we aba aye tuto okoko to twene ni yetuto kuro wa ha eye okotore tra problem bia eba ye wa hwe on dia ko faba ana sese ye tu ni pa minim ye tu minim a ni ya roba afam ni ya akoto yam ye nyi bia wonche na wo eno so aba Ghana ana sese ba ko a asa aba Ghana ne se ye sha roba emema no ojo nso yawo on pedro nsu afa bedro ba bi no don so ni ntimi mabiem etu kwa ne roba shem ye nyi biem ye yi ya uhu no ye yi ya obewu ye sramo abibi dry ye nam no ye ka to bi gu ho ye tutu kwan sese anche ye be kwa no ye de trip bom abo friend de bi obabua na watato ho asema de bi anu watato ho ewa de bi anu watato ho we ya no watato ho na ye ko e kire bi no bibi ha pepe o frame number ejata na maje mafa adai adie we na atomi na mo waduro we ho me ya ne dai na o frame number obetime frame number na magusa no maduro ben na ho wasimi ni waduro bia na woni maduro bia me nya dai o frame me nya wole esra mo pa akura ni nyini a eye wodia wo so nyini cha eye wodia ya pa mo chaw ana we ye dua efa adwuma sem eye adwuma sem efa no makasa fo matwitwa e wakanu wo beto a me kire ode ode beye ana wutimi de bi shaw persim eno so shaw persim a sabe okọ adwuma na wo ba wo di skabeto a eso ntete sa wo di skabeto na so tete na wonya aduro we dua we na me kire ode ode beye na sa wo di skato na sa eso tibie mu a ka frame number obi wa onko adwuma onko krom wo akwa wa bra wa ba no na ono so eye niam na wo ye niam enumre nti sane me ni na e bo ho ba sro bebre eti we menua ababa be to aso biem na ene no ye wo we amotomoto eti ama mi hu se de mesi edi hu nkoma ya den afa nti adai beba ya enumre no ya de fresh ye fresh be twa na enumre e de ni nyina ba begua me ya sa chi nti masram emofram mo mani nko no ade asese wo mu chimpo ni se wo de oba be kwa ya sabia ni e bebu sase wa wo sei na wo ka every 4 eko eti we da to so 5 oh ani we de on fa no nkofi awo na ngasa se mbenya nka mo 3 abro so na ye 4 na wo se wa wo sei we da to so 6 ani we de on fa no nko ya de be ya sra ama ye hu eti mesrem mo ncheke wo mu ye na Ghana o mo se ya dos mo so tia o mo so mo pe e ya ampa so mo kokwa ama mo ko pe bosia enti mo shoto a mo sika be so mo dos nti ana mo sika nso enti se ya se mo so nti ayare sa no ma wani na o e be sro bibiri nyame nhira mu nyina wei me kwa kire o ndro no kakra e wo open me number ni gusro ejata nana osankani so number ene wa nti say number nko na wo pedia na wa be fa we na wo de ko se wo pedro bi akoto program bi wo ba be ka kire me na wa pe bi akoto na da bi wo de ayi bibi abo ho a na afa esro bebre nti na me nhira mu nyina eja we de ena ya soni mu kakra to de ma me ntwa ko no se sia da wase bebre why yeah ya da mase
Ejata ekwechiro wa ohie drobia no obetimi akwa akuhu. Okay. We no me kasa no me jahoko. Bofre. Wa se me se bia abrante na o se o question no owan. Pacho obetimi aba. Na yesu na de. Okay. Obi o question bia. We ye bofra haban. Question bia obi na obebisa. We eye bofre ahaban. O mpesa obe yare. O kote ba ako na watwi wasanka mu no wanom anopa enyumre koda na watwi ba ako wasanka mu no wanom pacho bofrebu na nkasa na pacho aso no me de chew kwa ye de chew enye nipa nyina na woska ebi wo ekire ho no mo a ya ye ne saadeda ne mum bofre we efri na pampem ekosi ne nan ase ekosi ne hini bofre ne ye wo bofre bema ene ye wo bofre ba no ene eso bofre bema no enso okay enti fa bofre na aso no na eso a ebenyi na aya akese na emu aba no aye black na ebeye no entie no bi tie na aba no eye white wom opa emu a obenya white esa yade bebre na yade ba akopɛ na mede kyem emema no pacho me wia na ma kire eduro ba akososo we eye akyede kwa nyankopon o kire ye nduro no se enye ena enuro no akokwa yemu na yebo spray na ese enuro ni bia tetefo no omo sa yade a omo nyiska eto be kira no mo a ejata owo kira eduro bia wo pe biara sika bia wo de bekọ ekire ho no o de eduro ni be ma sika bia na meka sika bia na meka amana esi asem so se sika bia o de kọ ekire ho nko ade a o ma wonfa nko mpacho eti yesayade ne agi nshira yesayade ne agi onyinche yesayade na yede enya enkoso mpacho ni obisa question no aba no enti we sebi preduasan sebi improha obema kojo to ensore mpacho kote bofre bu no ana ba ne white woman no paimu twitwa ne nkete fagu abewadrum anasa fagu brenda ane brenda abrofo de na aba no fagum na brand na nom no anopa enyumre 3 days pepepe obon se eja efrase abem 7 days pepepe o de bucket sense so ebe bofre bunu try obisi nyina aba blend ena abana na blend ene abano ye ensensen ho eho green no hohoro ho ne awunya ne se wo ba hohoro bofre no ho green ni nyina monto malam enam ne bi mame na monto mi sister eduro ne bi mame na monto obi abi ane wa ha ebi mame okofia okay me pa cho bofre bunu no ensensen ho bacho ye mame me chew stroke edru one say ejata kan stroke edru eno so ye de chew kwa obi eyare stroke ba na ewo wanim
de ache kakra no pacho ode ne ko ejata ho anase wo hwehwe na okoje aman a ode ne ba ye ne kwankwan ye de ne befa so nemu fresh one uni obi wo fie we muni ahwe ye peja na ne fa ejojo ne fa na no echia da bi enhwe ma na nchia pacho tuamika na koma me bi oton nkruma ho nkruma ya de ye nkwan koto 1 cedi ebi wo wa obenya mako be ye 10 be chemu mienu fa 55 fa 5 atwans na twitwa fa gu brande mu ana fa gu abawaduro mu na si na mfefe kofi na fa nsuo cup baako ana half cup for frank nkruma no na pe inchini kitu bi adanchire no emfa anapuna salt emfa u2 salt emfa ngu pe adanchine no kitu bi na fatum na fama ni oyale stroke no mpacho bibri o de man enyumre ade achi manom sa koto 1 cedi na chemu mienu 55 ana 44 sa fama no 3 days pepe stroke no esese eyira se bibi enimu dia ese eyira nyankopon ache ye niam bacho eni esa na tie dia entwen na yare stroke no ansa o so that nje anope bia before se obedidi no brandy wo nkruma ni bi na fa nsuo fra nanom ansa na wadidi eguso obi say etro enya etro kura no mam ya nanom na omo nyare na omo akọ hospital ni oso obi bisa question no ada osro ya nchini power ha yesua ade eba cha obebri o yare ya bacho ton yare na yade bie ni asase so a eni eduru ya nanom na omo ntrase na omo yare ansa na omo akọ hospital debi omo nim prevention is better than cure etete bia no omo no eduru esi ho anopa otwi ni siwie ya wanum bi ya nanom omo ahye Peters edi esi ho okọ efuomu ba no abetwa tot omo nom nsan tese de wo nom nsan bia na wo nom no ya ensa ya de bia ama wafu anya kese a ebema odwunso aye yelu asam